Alright, my gangs, my boy, welcome back with me, Renaldi Gilbert. Bagaimana mau kabar my gangs, my boys? Semoga baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of Duda. Apa sih? Dan di video kali ini my gangs, my boy, ini lain karena ini kita berdiri ya my gangs, my boy, karena sudah bosan saya ya. 2 tahun saya duduk terus ya. Ini lama-lama ambeien saya ini. Dan my gangs, my boy, di video kali ini kita akan melihat yang satisfying lagi ya saudara-saudara. Kita akan melihat pencet jerawat yang paling satisfying ya saudara-saudara. Karena memang saya baru habis dipencet jerawatnya ini, makanya luka-luka doe. Baru habis dah perawatan doe. Sakit-sakit. Marbayo dewe ini sakit sekali my gengs my boy. Kita akan melihat ini pencet komedo yang paling satisfying ya. Saya tidak tahu ini komedo atau jerawat, pokoknya pencet keluar putih-putih. Apa itu pencet keluar putih-putih? Dan tidak perlu berlama-lama my gengs my boy. Langsung saja kita melihat yang satisfying. Well, you can see the little worms coming out of the nose. You can see the black satisfying saudara-saudara. You can see so many blackheads the nose. You have already seen this. Keluar dia. On this nose in our earlier video, the part dicampur dengan kuah mie soto. Sangat enak ini saudara-saudara. And you can see mana it's little dipencet longer and you can dipencet see a lot of black heads and white heads. Little worms coming sangat banyak ini, lebih parah dari saya ini ya saudara-saudara. Coba dipencet. Watch out whole of the video and ini hidung opa ini in the coming time we will banyak sekali the fourth part. minyak ya. See Coba fokus ke sana. black heads. Mana? So many. Very interesting case. So many katanya ini terlalu seperti bubur ayam. Keluar satisfying. White heads are getting oozed up. Satisfying ya. Case of zit popping. Opaknya dah sakit opak. Sakit sekali itu. So many Dipencet yummy. So many blackheads. Banyak sekali. Time of about So many. Dipencet dia. Coba melihat opak pe hidung itu banyak sekali komedo. Coba dipencet. Saya mau lihat. Coba dipencet. These blackheads are and white heads sangat satisfying. see the material Lihatlah saudara-saudara. coming out of the nose when putting pressure. Keluar dari hidung dia komedo. Comedone extractor. Because with the another part it was very difficult to extract them. Iya. So Keluar dia putih melati Alibaba. Satisfying. Your home too. Dicampur dengan nasi goreng ini akan terlihat sangat nikmat ya. Minyak From where we can buy this yang sangat bergizi bagi kesehatan tubuh, roh dan jiwa. Keluarkan. Sangat satisfying. You can see Mana? Coba lagi dong dokter. Dokter terbaik. Satisfying. stretch the skin a little bit and apply the pressure with the comedone. Ini kulit wajahnya ini bahkan sudah tebal dengan minyak ya. And Ini sangat parah ini, oh Tuhan. Jangan sampai kita begini, oh Tuhan Bapa sembahyang tolong. the camera is little bit shaky because with one hand I'm holding the camera and another hand I'm working it. Coba dipencet dulu dokter. Dipencet dulu dokter. Definitely I need some assistant.
Aduh, kamera ini goyang-goyang dokter. Ini bagaimana ini dokter? So many blackheads Oh, so many blackhead. over the nose. Komedo. Sangat satisfying. And keep on watching it. We will Aha. be releasing the fourth part. Kasih tahu, dokter. very soon. Oh! A good case. And thanks a lot. Seperti tai ya. Valuable 4 minutes. Kok seperti iat ya, saudara-saudara ya. Sangat-sangat satisfying ya. Showing you a Oh, classical case of blackheads and whiteheads. Ini yang lain And, juga ya, Magings on Boy. your request, now I'm going to show you another video of popping out the same blackheads and whiteheads. Here you can watch out that with the help of the Commodore extractor. ini komedo we are yang blackhead popping sama these whitehead we ya. are popping Oh, out these satisfying. blackheads and whiteheads. Oh, And it is yummy, gemes ya. They are Oh. present Sangat-sangat gemes. very large quantity in this patient. Kasih tahu dokter, keluarkan dokter. Seperti cacing ya cara keluarnya ya. Tapi ini sudah parah sih ini saudara-saudara. Oh, Sure that you will aduh sangat hitam. and Balala. Hoi, sangat satisfying. Aha. you requested that please Saya mau upload lihat some ini seharian ya saudara-saudara, video, so karena we ini uploaded sangat it nikmat. the size of about 3 minutes. Sangat nikmat. This case is similar to that we uploaded few days back. The Kasih old tahu case dokter. man with a lot of blackheads and whiteheads. Ih sudah warna hitam begitu. Berapa lama dia berdiam di dalam situ saudara-saudara? Ini berarti sudah sangat lama ya. Sangat lama. Sudah sangat lama ini. Such type of blackheads get formed in about a span of about 5 to 10 years. Ini sudah 5 sampai 10 tahun. Decades of time. And Tidak pernah dibersihkan selama 5 sampai 10 tahun saudara-saudara. out these zits. Oh, seperti tai-tai. Before popping out, you can Seperti tai-tai yang keluar ya saudara-saudara. warm towel. Tapi over ini the sangat face so satisfying, that sangat the nikmat hole ya. can Come open. However, Kasih tahu dokter. Pencet dokter, pencet. getting popped up. Tidak memerlukan kekuatan penuh ya. Langsung keluar dia sana ya. Langsung keluar bukan main dong. Nih langsung keluar ya. Bahkan di daerah-daerah lain pun ini keluar. Sangat besar ini kali ini saudara-saudara. Wow. With some stony blackheads embedded on the nose. Ini sudah seperti apa ini? Seperti Or daging. you want to lick them, you will see Seperti later on daging. you will see that someone is licking it. You can see the photograph Coba, of dipencet. extraction in between. Coba dipencet apakah satisfying? These Coba. are actually Kasih tahu dokter. removing all of the comedones. Kasih satisfying You can begitu see dokter. The empty pits. Cepat dokter. While I was removing these pellets, one of them Dokter pindah ke sebelah ini dokter ini PHP. and there was a Kasih tahu dok. molluscum. And now you enjoy Besar sekali. the remove. Sudah sangat besar ini ya. Sudah seperti batu. Bukan main. Lala. You can see Ooh la la. the picture, Lala. far view as well as the close view. You Timbul dia. can see, Seperti batu. and these are the comedones Seperti that have been- batu saudara-saudara. Ini yang sudah bersih ya. These are white, Sudah bersih. reddish. Panjang begini dokter. Molluscum, which is Panjang begini dokter, serius dokter. you can see, and I'm going to show you in the close Apa view. itu? In the next cases, you can see the more cases. The later one, you Ini see the two hidungnya more sudah cases, full one dengan with the eyes like kok seperti blackheads. cacing. You see the blackheads Tuhan are banyak. present on the eye, Banyak Bapak on the sembahyang eyes, tolong. the eyes. And Bersihkan dokter, bersihkan. see the comedones
Oh my god. Ini banyak sekali ya. Appearance. And as you have told me that you can please show us a video while you are pinching them, while you are extracting with your Ini banyak sekali saudara-saudara. Melebihi apapun yang ada di dunia ini. Sangat banyak ya. Video paling satisfying yang pernah saya buat, lihatlah ya. Yummy yummy. Yummy yummy sangat ya. Yummy. Dimakan dengan soto. of the nose. I don't know what is the taste of that molecule. Sangat satisfying. Yeah. Oh, ini besar ya bagi boy. On the forehead. Ini besar sekali ya. Help of my Komodo Coba. extractor, going to Kasih tahu. squeeze it. Hey Tayo. Keluar dia banyak sekali. Melingkar sangat satisfying. Banyak satisfying. Visualize Fix. and Ini paling satisfying. relationship. Keluar banyak sekali seperti keju, manis segar. Manis segar ya, seperti keju. Thanks for giving your Oh. 48 seconds, sorry. Iya mungkin begitu aja guys boy, kita video tentang ya melihat komedo yang paling satisfying ya saudara-saudara ya. Nantikan video-video berikutnya ya saudara-saudara. Jangan lupa untuk selalu stay safe, everybody sing a song of Duda ya saudara-saudara ya. Dan see you in the next video ya saudara-saudara. Dadah saudara-saudara.